Hej, Vita živijo Mojca s tabo. Danes gremo na eno luštno vajico za trebušne in pa seveda tudi hrbtne mišice, ampak poudarek bomo dali majčkeno na trebušne, čeprav v bistvu zaobjamemo res skoraj da vse mišice. No. Delati bomo v mizi, eni imate zelo radi to mizo, tako da bomo jo danes na en tak drugačen način oplemenitili. Tako da vas kar povabim v vaše gibalne kotičke in gremo kar v akcijo. Dajmo ponoviti. Roke so v širini bokov. Fajn je, da so dlani pod ramenja, da imamo ta pravi kot. To je prvo. Potem drugo, narediš mizo.